John Ronald Reuel Tolkien, Silmarillion, stranica 148. Tad Arethel prozbori. Jao, Eol nas je slijedio, čega sam se i bojala. Ali to je učinio posve neprimjetno, jer nismo vidjeli i čuli ni traga potjeri kad smo stupili na skriveni put. Onda reče glasniku. Istinu kaže, on je Eol, a ja sam mu žena i on je otac mojem sinu. Ne ubijte ga, već ga dovedite ovamo pred kraljev sud, ako kralj to želi. Tako i učiniše i dovedoše Eola u Turgonove dvore, a on stade pred njegovim visokim prijestoljem, ponosan i mrk. Iako je bio ne manje od svojega sina osupnut onim što je vidio, njegovo se srce još više napunilo gnjevom i mržnjom spram Noldora. Ali Turgon ga oslovi s poštovanjem, ustade i htjede mu pružiti ruku, pa reče: dobro mi došao, rođače, jer držim te za takvog. Ovdje možeš boraviti kako ti se prohtje, jedino moraš ovdje ostati i nikad ne smiješ ostaviti moje kraljevstvo, jer prema mojem zakonu nitko tko nađe puta ovamo ne može otići. Ali Eol povuče ruku. Ne priznajem tvoj zakon, reče. Ni ti ni bilo tko od tvojega roda nema pravo u ovoj zemlji prisvajati kraljevine i postavljati granice bilo ovdje ili ondje. Ovo je zemlja Telera u koju ste donijeli rat i sva previranja, postupajući uvijek bahato i nepravedno. Briga me za vaše tajne i nisam vas došao ovamo uhoditi, već da povratim ono što je moje, svoju ženu i sina. No ako na svoju sestru Arethel još imaš pravo, neka onda ona ostane. Nek se ptica vrati svojem kavezu, gdje će ubrzo opet oboljeti, kao što je oboljela prije, ali ne i Maeglin. Od mojega me sina nećeš odvojiti. Dođi, Maegline, Eolov sine, tvoj ti otac zapovjeda, ostavi kuću njegovih neprijatelja i ubojice njegova roda, ili neka si proklet. Ali Maeglin ništa ne odgovori. Na to Turgon sjede na svoje visoko prijestolje, uzevši u ruke svoje žezlo odluke i prozbori strogim glasom. Neću se s tobom prepirati, mrki vilenjače. Jedino mačevi Noldora brane tvoje neosunčane šume. Svoju slobodu da tumaraš divljinom duguješ mojem rodu i da nije njih, davno bi se već mučio robujući u jamama Angbanda. Ali ovdje kraljujem ja. I htio ti to ili ne htio, moja odluka je zakon. Dajem ti tek ovaj izbor, ili ovdje ostani, ili ovdje umri, a tvoj sin isto tako. Tada Eol pogleda u oči kralju Turgonu i ne uplaši se, već dugo osta stajati bez riječi i kretnje dok se na dvor spuštala tišina, ali je Arethel zazeblo znajući koliko je opasan. Iznenada, brz poput guje, on pograbi sulicu što je skrivaše pod svojim plaštem i baci je na Maeglina, vičući: biram ovo drugo, i za sebe i za sina, nećeš mi oduzeti ono što je moje. Ali Arethel skoči brže od strelice, te joj se ona zabode u rame. Većina se pak baci na Eola, vezaše ga u okove i odvedoše, dok su se ostali brinuli za Arethel. No Maeglin je, promatrajući svog oca, šutio. Bilo je dogovoreno da se Eola drugi dan dovede pred kraljevski sud, a Arethel i Idril uvjeriše Turgona da se smiluje. No predvečer Arethel oboli, pa iako se rana doimala nevelikom, ona u noći umre, jer je vrh sulice bio otrovan, premda to nitko nije znao sve dok nije bilo prekasno. Stoga kad su Eola doveli pred Turgona, ovaj mu se nije mogao smilovati. Te ga povedoše na Karagdur, klisuru od crnoga kamena nad sjevernim obronkom Gondolinskog brda, da ga ondje bace s okomitih zidina grada. Maeglin stajaše u blizini i ne reče ni riječi, ali na kraju Eol kriknu: tako se odričeš vlastita oca i njegova roda, nesretni sine. Ovdje će propasti sve tvoje nade i ovdje ćeš pronaći istu smrt kao i ja. Tad Eola gurnuše s Karagdura i tako je skončao, te se svima u Gondolinu činilo pravo, ali se Idril zabrinu i od toga dana postade nepovjerljiva prema svojem rođaku. Maeglin je napredovao i postao velik među Gondolindrimima, hvaljen od svih i uživajući veliku naklonost Turgona, jer ako je htio rado i hitro naučiti sve što je mogao, imao je mnogo čemu podučiti i druge. Okupio je oko sebe sve one koji su posjedovali najviše dara za kovački zanat i rudarstvo, te istražio Ekhorijat, a to je kružno gorje, i pronašao bogate rudne žile raznolikih kovina.
Najviše je cijenio čvrsto željezo iz Angabardskog rudnika na sjeveru Ekorijata i odatle dovukao cijelo bogatstvo iskovanog metala i čelika, te je oružje Gondolindrima postalo još čvršće i još oštrije, a dobro im je došlo u nadolazećim danima. Maeglin je davao savjete mudro i oprezno, a opet bio hrabar i odvažan kad je ustrebalo. To je izašlo na vidjelo u kasnim danima. Jer kad je u strahotnoj godini Nirnaed Arnoediad Turgon otvorio vrata svojeg tabora i odmarširao u pomoć Fingonu na sjeveru, Maeglin nije htio ostati u Gondolinu kao kraljevski namjesnik, već je otišao u rat i tukao se uz Turgona, te se pokazao nemilosrdnim i neustrašivim u boju. Tako se sretnom činila sudbina Maeglina, koji se uzdigao do velikana među noldorskim prinčevima i do drugog po redu najuzvišenijeg u najslavnijem njihovu kraljevstvu. Ali svoje srce nije otkrivao. Premda mu nije uvijek sve polazilo za rukom, ipak je trpio u tišini, krijući svoje misli, te ih je malo tko mogao pročitati, osim Idril Celebrindal. Od prvih je svojih časova u Gondolinu nosio u srcu duboku tugu, koja je sve više rasla i lišavala ga svake radosti. Ljubio je Idrilinu ljepotu i beznadno žudio za njom. Eldari u tako bliskom rodu nisu se vjenčavali, niti je ikad prije netko od njih to poželio učiniti. Kako god bilo, Idril nimalo nije ljubila Maeglina, a spoznavši što je on osjećao prema njoj, ljubila ga je još i manje. Jer to je se činilo čudnom i pokvarenom crtom u njemu, čime su Eldari takvo što tada oduvijek smatrali. Gnjio plod rodoubojstva, kojim je sjenka Mandosova prokletstva prekrila posljednju nadu Noldora. No godine su prolazile, a Maeglin je još bdio nad Idril i čekao, dok mu se ljubav smrkavala u srcu. Stoga je sve više provodio svoju volju u drugim stvarima, ne uklanjajući se ni trudu ni teretu, ako su mu mogli uvećati moć. Tako je bilo u Gondolinu i usred blaženstva tog kraljevstva, dok je njegova slava još trajala, zlo je posijalo svoje crno sjeme. 17. poglavlje. O dolasku ljudi na zapad. Stranica 151. Kad je 300 godina i više prošlo otkako su Noldori stigli u Beleriand u danima dugotrajnog mira, Finrod Felagund, gospodar Nargotronda, otputova istočno od Siriona i krenu u lov s Maglorom i Maedrosom, Feanorovim sinovima. Ali hajka mu dozlogrdi, pa nastavi dalje sam prema planinama Ered Lindona, koje je ugledao kako blistaje u daljini. I uputivši se patuljačkom cestom, pregrazi Gelion kod gaza Sarn Athrad, te skrenuvši na jug preko gornjeg toka Askara, stiže na sjever Osirijanda. U dolini među brežuljcima u podnožju gora, podno izvora Talosa, on ugleda svjetla u predvečerje i izdaleka začu zvuk pjesme. Ovo mu se vrlo začudi, jer zeleni viljanjaci toga kraja nisu palili vatre niti pjevali noću. U početku se poboja nije li nalet orkova probio sjevernu opsadu, ali čim je prišao bliže uvidje da nije bilo tako, jer pjevači su se koristili jezikom koji on nikad prije nije bio čuo, ni patuljačkim ni orkovskim. Tada Felagund, stojeći u tišini pod noćnim sjenkama drveća, pogleda dolje prema logoru, te ugleda ondje neznani narod. Ovi su pak bili dio plemena i sljedbenika Beora Starog, kako su ga poslije zvali, poglavara ljudi. Nakon mnogo života provedenih u tumaranju s istoka, on ih na koncu prevede preko Modroga gorja, prve od ljudske rase koji su ušli u Beleriand, a pjevali su jer bijahu radosni i vjerovahu da su utekli svim opasnostima i napokon dospjeli u zemlju u kojoj nije bilo straha. Dugo ih je Felagund promatrao, a ljubav prema njima probudi mu se u srcu, no ostade skriven među drvećem sve dok svi nisu zaspali. Tad stupi među usnuli narod i sjede uz njihovu utrnulu vatru gdje nitko nije držao stražu, pa uze grubu harfu koju je Beor ostavio sa strane i zasvira na njoj glazbu kakvu ljudske uši još nisu bile čule, jer dotada još nisu imali koga da ih nauči toj vještini doli mrkih vilenjaka u divljim krajevima. U taj mah su se ljudi probudili i slušali Felagunda kako svira na harfi i pjeva, pa svaki pomisli da se nalazi u kakvu predivnu snu, sve dok nije opazio da su mu i prijatelji bili budni uz njega, ali nisu govorili, niti se micali dok je Felagund svirao zbog krasote glazbe i divote pjesme.
Mudre bijahu riječi Vilin kralja, a srca koja su ga slušala postajala su mudrijima, jer su stvari o kojima je pjevao o stvaranju Arde i blaženstvu Amana za sjenkama mora pristizale poput bistrih slika pred njihovim očima, dok je njegov vilenjački govor svaki protumačio prema vlastitoj mjeri. Stoga ljudi nazvaše kralja Felagunda, kojeg su prvog susreli od svih Eldara, Nom, što znači mudrost na jeziku tog naroda, a poslije prozvaše njegovo pleme Nomin, mudri. Doista vjerovahu u početku da je Felagund bio jedan od Valara o kojima su čuli glasine da su boravili daleko na zapadu, te je ovo bio, kažu neki, razlog njihovu putovanju. Felagund pak ostade uz njih i pouči ih istinskome znanju, a oni ga zavolješe i uzeše za svoj gospodara i ostadoše otada zauvijek vjerni Finarfinovoj kući. Poznato je da su Eldari od svih drugih naroda bili najvještiji u jezicima, no Felagund usto otkri da je mogao pročitati u ljudskim umovima one misli koje su htjeli otkriti govorom, pa su se njihove riječi lako tumačile. Isto tako je kazano da su ovi ljudi dugo vremena općili smrkim vilenjacima istočno od planina, pa kako svi jezici Kvenda bijahu istoga porijekla, onako je jezik Beora i njegova plemena nalikovao na vilenjački jezik po mnogim riječima i načinima. Nije stoga prošlo dugo prije nego li je Felagund mogao razgovarati s Beorom, a u vrijeme svojeg boravka s njim mnogo su zajedno govorili. Ali kad ga je on ispitivao o postanku ljudi i njihovim putovanjima, Beor je malo imao reći i doista je znao malo, jer su očevi njegova naroda kazivali malo priča o njihovoj prošlosti i tišina je zavila njihova sjećanja. Tama leži za nama, reče Beor, a mi smo joj okrenuli leđa i ne želimo se onamo vratiti ni u mislima. K zapadu naša su se srca oduvijek okretala i vjerujemo da ćemo ondje pronaći svjetlo. No poslije se među Eldarima pripovjedalo da kad su se ljudi probudili u Hildorijenu za prvog izlaska sunca, Morgotovi su uhode bili na oprezu, te mu ubrzo donijeli novosti, a njemu se ovo učini tako važnim da je potajice u sjenci sam ostavio Angband i spustio se u međuzemlje, predavši Sauronu zapovjed nad vojnom. O njegovim poslovima s ljudima Eldari uistinu ništa nisu znali u to vrijeme, a jedva da su nešto saznali poslije, ali da je tama ležala nad ljudskim srcima, kao što je sjena rodoubojstva i Mandosove osude ležala nad Noldorima, jasno su opažali čak i u narodu prijatelja vilenjaka, koje su prve upoznali. Izopačiti ili uništiti sve novo i lijepo što bi se stvorilo uvijek je bila najveća Morgotova želja, te bez sumnje ovo bio cilj njegove zadaće, s pomoću straha i laži učiniti ljude neprijateljima Eldara i podići ih s istoka protiv Belerijanda. Ali ova osnova je slabo sazrijevala i nikad je nije do kraja ostvario, jer ljudi, kažu, u početku bijahu u malom broju, dok se Morgot počeo bojati rastuće moći i jedinstva Eldara, te se vratio u Angband, ostavivši za sobom u taj čas tek nekolicinu svojih slugu, i to one slabije sile i lukavstva. Felagund pak doznao od Beora da je bilo još mnogo drugih ljudi istog mnijenja koji također putovahu na zapad. I drugi su iz mojeg roda prešli planine, reče, i lutaju nedaleko odavde. A Haladini, narod od kojih smo razdvojeni govorom, još su u dolinama na istočnim obroncima očekujući vijesti prije nego što nastave dalje. Ima još i drugih ljudi čiji je jezik sličniji našem, s kojima smo općili od vremena do vremena. Išli su ispred nas u pohodu na zapad, ali smo ih pretekli jer su brojan narod, ali se drže zajedno i kreću polako, budući da ih sve vodi jedan poglavar kojeg zovu Marah. Međutim, zelene je vilenjake Osirijanda uznemirio dolazak ljudi, pa kad doznaše da je jedan od eldarskih knezova s onu stranu mora među njima, oni poslaše glasnike Felagundu. Kneže, kazahu oni, ako imate moć nad ovim pridošlicama, zapovjedite im da se vrate putevima kojima su došli ili da odu dalje, jer mi ne želimo strance u ovoj zemlji da razbiju mir u kojem živimo. Usto je to čeljad obarača drveća i lovaca zvijeri, stoga smo mi njihovi neprijatelji, pa ako oni ne budu htjeli otići, mi ćemo im nauditi na sve moguće načine. Tad prema Felagundovu savjetu Beor okupi sve lutajuće obitelji i plemena njegova naroda, te se oni prebaciše preko Geliona i naseliše u zemljama Anroda i Amrasa na istočnim obalama Kelona, južno od Nan Elmota i u blizini granica Dorijata,
a ime je toj zemlji otada bilo Estolad, Tabor. Ali kad je nakon godine dana Felagund poželio vratiti se u svoju zemlju, Beor ga zamoli za dopuštenje da pođe s njim, te ostade u službi kralja Nargotronda do kraja svog života. Tako je i dobio svoje ime, Beor, dok mu je ime prije bilo Balan, jer Beor znači podanik na jeziku njegova naroda. Vladavinu nad svojim plemenom predao je Baranu, svojem starijem sinu, i više se nije vratio u Estolad. Ubrzo nakon Felagundova odlaska i drugi ljudi o kojima je Beor govorio pristigoše u Beleriand. Prvi dođoše Haladini, ali susrevši se s neprijaznošću zelenih vilenjaka, oni okrenuše na sjever i nastaniše se u Targelionu, u zemlji Feanorova sina Karantira. Ondje su neko vrijeme imali mira, a Karantirov narod nije se na njih obazirao. Iduće je godine Marah preveo svoj narod preko planina. Oni su bili visoko i ratničko pleme, stupajući u postrojnim četama, te su se vilenjaci Osirijanda skrili i nisu im prepriječili put. Zato se Marah, čuvši da je Beorov narod boravio u zelenoj i plodnoj zemlji, spusti patuljačkom cestom i naseli u zemlji južno i istočno od obitavališta Barana, Beorova sina, a među tim narodima nastade veliko prijateljstvo. Felagund se sam često vraćao kako bi posjetio ljude, a mnogo je drugih vilenjaka iz zapadnih zemalja i Noldora i Sindara putovalo u Estolad, budući da su bili nestrpljivi da vide Edaine, čiji je dolazak bio davno pretkazan. Dok je Atani, drugi narod, bilo ime dano ljudima u Valinoru, u govoru je Belerianda to ime postalo Edain, a ondje su ga koristili jedino za 3 plemena prijatelja vilenjaka. Fingolfin, kao kralj svih Noldora, odasla poslanike da im zažele dobrodošlicu, a potom je mnogo mladih i gorljivih edainskih muškaraca otišlo i postalo slugama kod kralja i eldarskih knezova. Među njima je bio i Malah, Marahov sin, te je boravio u Hithlumu 14 godina, naučio vilenjački jezik i dobio ime Aradan. Edaini nisu dugo zadovoljni boravili u Estoladu, mnogo ih je naime još željelo otići na zapad, ali nisu znali puta. Pred njima ležahu Međedorijata, a na jugu je ležao Sirion i njegove neprohodne močvare. Zbog toga kraljevi 3 noldorskih kuća, nadajući se pojačanju iz redova ljudskih sinova, poslaše glase da se svi Edaini koji žele mogu preseliti i doći živjeti među njihovim narodom. Tako je započela seoba Edaina, u početku malo pomalo, no poslije se cijele obitelji i plemena podigoše i ostaviše Estolad, sve dok nakon kakvih 50 ljeta više tisuća nije ušlo u zemlje kraljeva. Većina je ovih polako putovala na sjever, sve dok nisu dobro upoznali puteve. Beorov je narod stigao u Dorthonion i naselio se u zemljama kojima je vladala Finarfinova kuća. Aradanov narod, jer je Marah, njegov sin, ostao u Estoladu sve do njegove smrti, većinom je nastavio dalje prema zapadu, a neki dospješe u Hithlum, ali Magor, Aradanov sin i mnogi od njegova naroda uputiše se niz Sirion u Beleriand i nastaniše neko vrijeme u dolinama na južnim obroncima Ered Vethrina. Kazuje se da se o svim ovim pitanjima nitko osim Finroda Felagunda nije posavjetovao s kraljem Thingolom, a da je ovaj bio nezadovoljan jednako zbog toga kao i zbog snova, odnoseći se na dolazak ljudi koji su ga mučili još i prije nego što su se prve glasine o njima čule. Zato on zapovjedi da se ljudi ne smiju naseliti ni u kojoj zemlji doli onih na sjeveru, te da prinčevi kojima služe moraju odgovarati za sve njihove postupke. Pa reče: u Dorijat nijedan čovjek neće stupiti dokle god traje moje kraljevstvo, pa ni oni iz Beorove kuće koji služe voljenog Finroda. Melian mu ništa ne odvrati u taj čas, ali poslije reče ona Galadriel: eto, svijet hita naprijed u susret velikim događajima, a jedan će čovjek, i to iz Beorove kuće, uistinu doći, a Melianin ga pojas neće zaustaviti, jer njega će slati usud jači od moje moći, a pjesme što će se ispjevati o tom dolasku trajaće i kad se cijelo međuzemlje izmijeni.
Međutim je mnogo ljudi ostalo u Estoladu, a ondje su i dalje izmješani narodi živjeli dugo godina nakon toga, sve dok u propasti Belerijanda nisu bili poraženi ili nisu utekli natrag na istok. Jer osim starih, koji su držali da su njihovi lutalački dani bili gotovi, bilo je i nemalo onih koji su htjeli ići svojim putem i bojali se Eldara i svjetla u njihovim očima. Tako je nastalo nesloge među Edainima u kojoj se može razaznati Morgotova sjenka, jer on je sigurno znao za dolazak ljudi u Belerijand i za njihovo sve veće prijateljstvo s vilenjacima. Vođe nezadovoljnih bijahu Bereg iz Beorove kuće i Amlah, jedan od Marahovih unuka, te oni otvoreno kazaše: išli smo drugim putevima, želeći uteći opasnostima međuzemlja i mračnim stvorovima koji ondje borave, jer čuli smo da ima svjetla na zapadu. Ali sad smo doznali da je svjetlo preko mora, onamo ne možemo gdje bogovi borave u blaženstvu, osim jednog, jer gospodar mraka evo je pred nama i Eldari, mudri, ali okrutni, koji vode beskonačni rat protiv njega. Na sjeveru on boravi, kažu, a ondje su bol i smrt od kojih smo utekli. Nećemo ići tim putem. Na to se sazva vijeće i zbor ljudi, te ih se zajedno okupi velik broj. A prijatelji vilenjaka odgovoriše Beregu, kazujući: istina je da od mračnog kralja potječu sva zla od kojih smo utekli, ali on želi vlast nad cijelim međuzemljem, pa gdje bismo sad mogli otići, a da nam on ne bude za petama? Jedino ako ga ovdje ne pobjede ili barem zadrže utamničena. Jedino što ga spriječava je srčanost Eldara, a možda nas je baš ovaj razlog da im pomognemo u nuždi doveo u ovu zemlju. Na ovo Bereg odgovori: neka se Eldari pobrinu za to, naši su životi dovoljno kratki. Na to ustade jedan koji se svima učini da je Amlah, Imlahov sin, izgovarajući okrutne riječi koje su potresle srca svih koji su ga slušali. Sve je to tek vilenjačka legenda, priča kojom se obmanjuju neoprezni došljaci. More nema obalu, nema svjetla na zapadu. Slijedili ste lažnu vatru vilenjaka do nakraj svijeta. Koji je od vas ugledao najslabijeg od bogova? Tko je vidio mračnog kralja na sjeveru? Eldari su oni koji teže za vlašću nad međuzemljem, pohlepni za blagom, prorovali su zemlju u potrazi za njezinim tajnama i probudili bijes u bićima koja žive pod njom, kao što su oduvijek činili i uvijek će činiti. Pustite orcima njihovo kraljevstvo, a mi ćemo imati naše. Ima mjesta na svijetu ako nas Eldari ostave na miru. Tada su oni koji su čuli ove riječi sjedili neko vrijeme osupnuti, a sjenka straha im se spustila na srca, pa odlučiše ostaviti zemlje Eldara. No poslije se Amlah vrati među njih i zanjeka da je bio prisutan kod njihove raspre i da je izgovorio onakve riječi kakve su oni prikazivali, pa ljudima zavladaše sumnja i smetenost. U to prijatelji vilenjaka rekoše: sad ćete barem vjerovati ovom. Mračni gospodar doista postoji, a njegovi su uhode i poklisari među njima, jer on se boji i nas i snage koju možemo dati njegovim neprijateljima. Neki ipak odvratiše: on nas mrzi, radije, i mrzit će nas to više što dulje ostajemo ovdje, upličući se u njegovu razmiricu s eldarskim kraljevima od koje nam nema nikakve koristi. Stoga se mnogi od onih koji su još boravili u Estoladu opremiše za odlazak, pa Bereg povede 1000 Beorovih ljudi dolje na jug, gdje im se gubi trag u pjesmama tog doba. No Amlah se pokaja govoreći: evo i ja imam povod kavgi s gospodarima laži koja će potrajati do kraja mog života. Pa ode odatle na sjever i stupi u službu kod Maedrosa. No oni od njegova naroda koji su dijelili Beregovo mišljenje izabraše novog vođu i vratiše se preko planina u Eriador, gdje se na njih zaboravilo. Zato su vrijeme Haladini ostali u Targelionu i bili zadovoljni, ali Morgota, kad je spoznao da lažima i varkama ne može posve otuđiti ljude od vilenjaka, preplavi bijes, te je pokušao nauditi ljudima na sve moguće načine. Zato odasla najezdu orkova, koja je, prošavši na istok, izbjegla opsadu i kradomice prešla Ered Lindon prolazima Patuljačke ceste i nasrnula na Haladine u šumama na jugu Karantirove zemlje. Haladini, međutim, nisu živjeli pod vladavinom vođe niti u većim skupinama, već je svako gospodarstvo stajalo odvojeno i upravljalo svojim poslima, a tek se polako počelo udruživati s drugima.
No među njima bijaše čovjek po imenu Haldad, koji je volio gospodovati i bio neustrašiv. On pak okupi sve hrabre ljude na koje je mogao naići i povuče se u ugao zemlje između Askara i Geliona, te u krajnjem njegovu kutu izgradi utvrdu od kolja poprečno od rijeke do rijeke, te u nju povuče sve žene i djecu koje su mogli spasiti. Ondje su ih opsjedali sve dok im nije ponestalo hrane. Haldad je imao djecu blizance, kći Halet i sina Haldara, a oboje su bili smioni branitelji, jer je Halet bila žena velika srca i snage. Ali na koncu Haldad pade u jurišu na orke, a Haldara, koji je pohitao van da izbavi očevo tijelo iz njihova pokolja, sasjekoše uz njega. Tad je Halet zadržala narod na okupu, iako su već bili izgubili svaku nadu, a neki se bacili u rijeke i utopili. Ali 7 dana kasnije, dok su orci posljednji put napadali i već se probili u utvrdu, do njih iznenada dopre zvuk trublji, a Karantir sa svojom vojskom siđe sa sjevera i potjera orke u rijeku. Tad se Karantir smilova ljudima i ukaza veliku počast Halet, te joj ponudi odštetu za njezina oca i brata. I vidjevši prekasno kakva je hrabrost u Edaina, on joj reče: ako biste se preselili i boravili dalje na sjeveru, imali biste prijateljstvo i zaštitu Eldara i vlastitu slobodnu zemlju. Ali Halet je bila ponosna i opirala se tuđem vodstvu i vlasti, a većina je Haladina bila podjednake čudi. Stoga ona zahvali Karantiru, ali odvrati: već sam odlučila, kneže, ostaviti sjenku planina i otići na zapad, kamo su otišli i drugi od našega roda. Stoga kad su Haladini okupili sve svoje koje su pronašli žive od svojega roda koji je bezglavo utekao u šume pred orcima i sakupili što je preostalo od njihovih dobara u spaljenim domaćinstvima, oni uzeše Halet za svoju poglavaricu, a ona ih na koncu povede u Estolad gdje su neko vrijeme boravili. Ali ostali su nezavisan narod, a vilenjacima i ljudima otada su uvijek bili poznati kao Haletin narod. Halet je ostala njihovom poglavaricom koliko joj je život trajao, ali nije se udala, te je vodstvo poslije prešlo na Haldana, Haldarova sina. Ubrzo se ipak Halet poželjela ponovno preseliti na zapad i premda je većina njezina naroda bila protiv ovog prijedloga, ona ih još jednom povede naprijed, te su krenuli bez eldarske pomoći i vodstva i, pregazivši Kelon i Aros, stupili u opasno područje između Stravičnoga gorja i Melijanina pojasa. Ta zemlja u to vrijeme nije bila tako izopačena kako mi je poslije postala, ali nije to bio put kojim su ljudi mogli krenuti bez ičije pomoći, te je Halet njime izvela svoj narod kroz nedaće i gubitke, primoravši ih da idu naprijed snagom svoje volje. Na kraju dospješe u Brithijah, a mnogo se kruto pokajaše zbog tog putovanja, ali sad im nije bilo povratka. Zato su se u novim zemljama vratili svom starom životu što su bolje mogli, pa su boravili na slobodnim gospodarstvima u šumama Talat Dirnena za Teiglinom, a neki pak odlutali daleko u kraljevstvo Nargotronda. Ipak mnogo ih je bilo koji su ljubili gospu Halet i slijedili je kamo god bi išla, te živjeli pod njezinom vladavinom. Ove ona povede u šumu Brethil između Teiglina i Siriona. Ondje se u crnim danima koji su uslijedili vratio velik broj njezina raseljena naroda. Međutim je Brethil prisvajao kralj Tingol kao dio svojeg kraljevstva, iako se nije nalazila unutar Melijanina pojasa i bio bi je uskratio Haleti, ali joj Felagund, koji je bio s Tingolom u prijateljstvu, dočuvši o svemu što je zadesilo Haletin narod, pribavi ovu milost, da može slobodno boraviti u Brethilu pod uvjetom da njezin narod brani Teiglinski prijelaz od svih neprijatelja Eldara i ne dopusti orcima da stupe u njihove lugove. Na ovo Halet odvrati: gdje su Haldad, moj otac, i Haldar, moj brat? Ako kralj Dorijata strahuje od prijateljstva između Halet i onih koji su rastrgali njezin narod, tad Eldari razmišljaju na način koji je ljudima stran. Tako je Halet živjela u Brethilu do svoje smrti, a njezin je narod nad njom podigao zeleni humak na šumskoj uzvisini Tur Hareta, gospin humak, Haud en Arven na sindarskom jeziku. Tako se zbilo da su se
Edaini nastanili u zemljama Eldara, neki ovdje, neki ondje, neki lutajući, a neki okupljeni u plemena ili male narode. A većina ih je ubrzo naučila jezik sivih vilenjaka, jednako kao zajednički govor među njima samima, a i zbog toga što su mnogi bili željni upoznati vilenjačku predaju. No nakon nekog vremena Vilin kraljevi, uvidjevši kako nije bilo dobro za vilenjake i ljude da žive međusobno izmiješani, bez reda i da ljudima trebaju poglavari od njihova vlastita roda, odvojiše posebna područja u kojima su ljudi mogli živjeti svoje živote, pa imenovaše poglavare da ovim zemljama slobodno upravljaju. Oni su bili saveznici Eldara u ratu, ali stupali su pod svojim vojskovođama. Pa ipak mnogi su se Edaini radovali prijateljstvu s Eldarima i boravili među njima koliko god im je bilo dopušteno, a mladići su često odlazili služiti neko vrijeme u kraljevskim vojskama. I tako se zbi da je Hador Lorindol, sin Hathola, sin Magora, sin Malaha Aradana, stupio u Fingolfinovo dvorjanstvo u svojoj mladosti, a kralj ga je vrlo volio. Fingolfin mu stoga preda vlast nad Dor-Lominom, te on u toj zemlji okupi većinu naroda njegova roda i postade najmoćniji poglavar Edaina. Jedino se u njegovoj kući govorilo vilenjačkim jezikom, no nisu zaboravili ni svoj jezik, te se iz njega razvio zajednički jezik Numenora. U Dorthonionu je pak vladavinu nad Beorovim narodom i pokrajinom Ladros dobio Boromir, sin Borona, koji je bio unuk Beora starog. Hadorovi sinovi bijahu Galdor i Gundor, a Galdorovi su sinovi bili Hurin i Huor, dok je Hurinov sin bio Turin od Glaurungove propasti, a Huorov sin bio je Tuor, otac Earendila blagoslovljenog. Boromirov sin bio je Bregor, čiji sinovi bijahu Bregolas i Barahir, a Bregolasovi su sinovi bili Baragund i Belegund. Baragundova je kći bila Morven, Turinova mati, dok je Belegundova kći bila Rijan, Tuorova majka. No Barahirov sin bijaše Beren jednoruki, koji je stekao ljubav Luthijen, Tingolove kćeri, i vratio se iz mrtvih. Od njih je potekla Elvig, Earendilova žena, i svi numenorski kraljevi nakon nje. Svi su oni bili uhvaćeni u mrežu usuda Noldora i počinili velika djela koje Eldari još pamte u životopisima drevnih kraljeva. U to su doba ljudi svoju snagu spojili s noldorskom moći, a njihova je nada bila na vrhuncu, dok je Morgoth bio tijesno opkoljen, jer se Hadorov narod, koji je hrabro podnosio mraz i duga putovanja, nije ustezao katkad otići daleko na sjever i ondje držati stražu nad kretanjima neprijatelja. Ljudi iz triju kuća rasli su i množili se, a najveća među njima bila je kuća Hadora Zlatokosog, druga vilinskih knezova. Njegov narod bijaše vrlo snažan i stasit, hitra uma, smion i postojan, brz na ljutnji i smijehu, moćan među Iluvatarovom djecom u mladosti ljudskog roda. Većinom su bili plavokosi i plavooki, ali ne i Turin, čija je mati bila Morven i iz Beorove kuće. Ljudi iste kuće bijahu tamnih i smeđih vlasi sa sivim očima i od svih su ljudi najviše nalikovali na Noldore, koji su ih najviše ljubili. Bili su naime ljubopitljivih umova, vještih ruku. Brzo su razumijevali i dugo pamtili, a lakše ih je bilo nagnati na samilost nego na smijeh. Na njih je nalik bio Haletin, šumski narod, ali oni su bili nižeg stasa i manje žedni znanja. Malo su koristili riječi i nisu im se milila velika mnoštva ljudi, već su mnogi među njima pronalazili užitak u samoći, tumarajući slobodno zelenim lugovima, dok su im se čudesa eldarskih zemalja još činila neznanima. Ipak, u kraljevinama zapada njihov je čas bio kratak, a dani nesretni. Edainske su se godine produljile, prema računanju ljudi, nakon njihova dolaska u Beleriand, ali je na koncu Beor stari umro u svojoj 390. godini, od kojih je 44 proveo u službi kralja Felagunda. Pa kad je ležao mrtav, ne od kakve rane ili boli, već od starosti, Eldari prvi put posvjedočiše brzom gašenju ljudskih života i smrti od umora koju u sebi nisu poznavali, te su dugo tugovali zbog gubitka svojih prijatelja.
No Beor se na kraju dobrovoljno odrekao života i preminuo u miru, dok su se Eldari duboko čudili neznanoj sudbini ljudi, jer u cijeloj njihovoj mudrosti i njojzi nije bilo ni spomena, a njezin im je kraj bio nepoznat. Unatoč tome, Edaini iz davnina od Eldara su brzo naučili sva umijeća i znanja koja su mogli primiti, te je mudrost i vještina njihovih sinova rasla, sve dok nisu daleko nadmašivali sav ostali ljudski narod koji je još boravio istočno od planina i nije vidio Eldare ni promotrio lica koja su gledala svjetlo Valinora. 18. poglavlje. O propasti Belerijanda i padu Fingolfinovom. Stranica 162. U to vrijeme Fingolfin, kralj sjevera i vrhovni kralj Noldora, spoznavši da je njegov narod postao brojan i jak i da su ljudi, njihovi saveznici, mnogobrojni i hrabri, ponovno stade premišljati o napadu na Angband. Znao je naime da su im životi bili u opasnosti, dokle god je opsadni krug stajao otvoren, a Morgoth slobodan trubovao u svojim dubokim rudnicima, izmišljajući onakva zla kakva nitko nije mogao predvidjeti, sve dok ih on sam ne bi razotkrio. Ova mu se nakana činila mudrom prema mjerilu njegova znanja, jer Noldori još nisu shvaćali kolika je moć u Morgota, niti razumjeli da je njegov nepotpomognut rat protiv njega bio krajnje beznadan, bilo da su ga požurivali ili u njemu oklijevali. No, kako im zemlja bijaše lijepa, a kraljevstva prostrana, onako je većina Noldora bila zadovoljna postojećim stanjem stvari, vjerujući da će to potrajati, i bili su nevoljki krenuti u napadu u kojem će mnogi zasigurno izginuti, bilo kao pobjednici, bilo kao poraženi. Stoga su bili gotovo neskloni poslušati Fingolfina, što je u to doba bilo dvostruko točno kad su u pitanju bili Feanorovi sinovi. Među noldorskim poglavarima jedino su Angrod i Aegnor razmišljali poput kralja. Oni su naime boravili u krajevima odakle se Tangorodrim mogao nazrijeti, a Morgotova je prijetnja bila vječito prisutna u njihovim mislima. Tako su Fingolfinove nakane propale, a zemlja imala mira još neko vrijeme. Ali kad je 6. pokoljenje ljudi nakon Beora i Maraha jedva bilo poodraslo, a prošlo je tad 455 ljeta od Fingolfinova dolaska, dogodilo se zlo kojega se on dugo pribojavao, ali užasnije i nenadanije od njegovih najmračnijih strahova. Morgoth je naime dugo vremena u tajnosti pripremao svoje odrede, dok je pakost njegova srca bivala neprestano sve veća, a mržnja spram Noldora sve gorča, te je žudio ne samo dokrajčiti svoje protivnike, već i uništiti i okaljati zemlje koje su oni bili osvojili i učinili krasnima. Kazivalo se da mu je mržnja nadjačala razum, jer da je ostavio čekati dok mu se sve zamisli ne ostvare, tad bi Noldore bio posve uništio. Ali sa svoje strane premalo cijenio srčanost vilenjaka, dok se na ljude uopće nije obazirao. Stiglo je zimsko doba, kad su noći bile mračne i bez mjeseca, a široka se ravnica Ardgalena prostirala tamna pod ledenim zvijezdama od noldorskih utvrda na brdima do podnožja Tangorodrima. Stražarski su kresovi mutno gorjeli, a čuvara je bilo malo. U ravnici tek ih je nekolicina bdjela u logorima hithlumskih konjanika. U taj čas Morgoth iznenada otposla goleme plamene rijeke koje su hitale nizbrdo brže od Balroga i Tangorodrima i izlile se preko cijele ravnice. Iz željeznog gorja prosukljale su vatre u premnogim kužnim bojama, a od njihova je dima zrak stao zaudarati i postao smrtonosan. Tako je nestao Ardgalen, jer je vatra progutala njegove trave, pa je postala izgorjelom i poharanom pustoši, punom zagušljiva praha, jalovom i beživotnom. Od tada joj se i ime promijenilo, te su je nazvali Anfauglit, prah koji guši. Mnoge su spaljene kosti pronašle ondje svoj grob pod vedrim nebom, jer je u tom požaru izginulo mnogo Noldora koje je zahvatio jurišajući oganj i koji nisu uspjeli uteći u brda. Uzvisine Dorthoniona i Eredvethrina zadržale su vatrenu bujicu, ali sve njihove šume na obroncima koji su gledali prema Angbandu se zapališe, a dim izazva pometnju među braniteljima. Tako otpoče 4. velika bitka. Dagor Bragolah, bitka iznenadnog plamena. Ispred te vatre išao je Glaurung zlatni, otac zmajeva.
U punoj snazi za repom ubijahu Balerozi, a za njima su stupale crne vojske orkova u broju koji Noldori nikad prije nisu bili ni vidjeli, niti mogli zamisliti. Oni pak napadoše utvrde Noldora i razbiše opsadu uokolo Angbanda i umoriše Noldore i njihove saveznike, sive vilenjake i ljude gdje god su ih zatekli. Mnogi su najodvažniji Morgotovi neprijatelji poginuli u prvim danima tog rata, smeteni i razasuti, nemoćni okupiti svoje snage. Rat nikad poslije toga nije posve prestao u Beleriandu, ali drži se da je bitka iznenadnog plamena skončala dolaskom proljeća kad su Morgotovi napadi postali rijeđi. To je bio kraj opsade Angbanda, a Morgotovi su se neprijatelji razbježali i odvojili jedni od drugih. Većina sivih vilenjaka utekla je na jug i napustila sjeverni rat, a mnoge je prihvatio Dorijat, te su se Tingolovo kraljevstvo i snaga u to vrijeme uvelike povećali, a kako je kraljica Melian bila oplela svoju moć oko njegovih granica, zlo još nije moglo stupiti u to skriveno kraljevstvo. Drugi nađoše utočište u utvrdama uz more i u Nargotrondu, a neki pak napustiše zemlju i sakriše se u Osirijandu ili prešavši planine lutahu divljinom poput beskućnika. Glasine o ratu i proboju opsade dospjele su i do ušiju ljudi s istoka Međuzemlja. Finarfinovi sinovi bili su ponajviše izloženi silini napada, a Angrod i Aegnor pogiboše. Pored njih je pao Bregolas, glavar Beorove kuće, s većinom ratnika tog naroda. Ali Barahira, Bregolasova brata, bitka zateče zapadnije u blizini Sirionskog prijelaza. Ondje se kralj Finrod Felagund hitajući s juga našao odsječan od svojeg naroda. On i njegova malobrojna družina opkoljeni u močvari Sereh i bili bi ga umorili ili zarobili da Barahir nije došao s najhrabrijima od svoga ljudstva i spasio ga i podigao zid od kopalja oko njega, pa su se sječivima probili kroz bitku pretrpjevši velike gubitke. Tako je Felagund utekao i vratio se u svoju podzemnu tvrđavu Nargotrond, ali je prisegao na trajno prijateljstvo i pomoć u svakoj nedaći Barahiru i njegovu narodu i u znak zavjeta predao Barahiru svoj prsten. Barahir je sad s pravom postao glavar Beorove kuće, te se vratio u Dorthonion, dok je većina njegova naroda ostavila svoje domove i potražila utočište u utvrdama Hithluma. Toliko snažan bijaše Morgotov juriš da Fingon i Fingolfin nisu mogli priteći u pomoć Finarfinovim sinovima, a Hithlumske su se vojske morale povući uz velike gubitke u utvrdu na Ered Vethrinu, koje su jedva obranili od orkova. Pod zidinama Eithel Siriona pade Hador Zlatokosi, braneći zaleđe svoj gospodara Fingolfina, bivajući tad 66 godina star, a s njim pade Gundor, njegov mlađi sin, proboden premnogim strelicama, a vilenjaci ih oplahivahu. Potom Galdor Visoki preuze vlast od svojeg oca. Zahvaljujući snazi i visini sjenovita gorja koje je izdržalo vatrenu stihiju, te srčanosti vilenjaka i ljudi sa sjevera, koju ni Ork ni Balrog nisu mogli pobijediti, Hithlum ostade nepokoren, prijeteći iz krila Morgotovu napadu, dok je Fingolfina more neprijatelja odijelilo od njegovih rođaka. Naime, rat je pošao po zlu za Feanorove sinove i gotovo je cijela istočna međa u napadu bila osvojena. Aglonski prijelaz bio je silom otet, premda uz velike gubitke na strani Morgotove vojske, a Kelegrom i Kurufin pobjeđeni utekoše na jug i zapadu uz granice Dorijata i stigavši konačno u Nargotrond potražiše sklonište kod Finroda Felagunda. Tako se zgodilo da je njihov narod umnožio snage Nargotronda, ali bilo bi bolje, kao što se poslije pokazalo, da su ostali na istoku među svojim rodom. Maedros počini dijela izvanredne hrabrosti i orci utekoše pred njegovim licem, jer je od vremena njegovih muka na Tangorodrimu njegov duh izgarao poput bijelog unutarnjeg ognja, a on bio poput onoga koji uskrsava iz mrtvih.
Zato je velebna tvrđava na brdu Himring ostala neosvojena, a mnogi među najhrabrijima koji su ostali i od naroda Dort, Honiona i onog s istočne međe, okupili su se ondje pod Maedrosom, a on na neko vrijeme ponovno zatvorio Aglonski prolaz, te tako orci nisu mogli stupiti u Beleriand tim putem. Oni pak poraziše konjicu Feanorova naroda na Lothlanu, jer ondje stiže Glaurung i povuče se kroz Maglorov procijep pa uništi svu zemlju između rukavca Geliona. Orci pak oteše tvrđavu na zapadnim obroncima gore Rerir i opustošiše cijeli Targelion, Karantirovu zemlju i okaljaše jezero Halevorn. Odande su pregazili Gelion, šireći vatru i stravu i ušli duboko u istočni Beleriand.